Thir tu te in zavain chi bai ve kule tuntuma chuan US sarkarin UFO le UAP file sang a release tungchang hi kan bi chiang donanga athil hi mitam tak ngai ven ania hunrei takatang to khan US sarkar hian thil tam tak thup an nei ni in mitam takin an ngai china tuna hian thuruk sang te chu Donald Trump sarkar chuan aron release ta ni May niriat kumsang hi somni Paruk Khan Pentagon US Defense Department chuan President Trump thupek angin UFO an mule alien chungchang thuruk an von that file za somruk chuang thalak lai video te chu mipui ten thei torin atlang zar chanta ani hetil hi pursue Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounter Program noya kalpui ania video la thalak hi Navy le military pilot ten thlona magtak UAP an hmu to video tale NASA Apollo mission atanga thalak then khat rin hlel om tak te an chop chuak ani ti chuan agency sang FBI NASA Department of State le Intelligence Agency sang te file da khom hi an release chu ania ti chuan zona pakhat om theita chu khoya nge hen an thalak le video release te hi kan en theyang ti hi ania US sarkar chuan thalak le video sang te hi en theina turatan website thar ambosaya war.gov UFO siam ania e website kaltlang hian mi puiten thuruk sang US sarkarin an puanzar tak te hi an en theidon ani Donald Trump hian February kumsan hi somni Paruk Khan agency sang te chu alien le UFO file te zongkhom torin thupek alo petoa asoi dan chuan hetil hi mipui hriat chak ania thuruk von reng ania wangin rin hlel na atam toa mipui ten an ma niin thutik an thliar san theinan kan phor angai ni atia nom ti taka lo thlir turin cha zui bok ani tunhleng hian file an phor chu rang atang hian alien an ngei ti finfian na chiang tak ero mu tura la omlova amaro chu rin hlel na lian tak ero aum chan to ani scientist le mithiam than khat te chuan dot mu mak deuh chau alani thon soya riat chen lo mai alani wangin alien technology an ni kher lo mai theiti an soi zui bok ani ti chuan tuna file an release hi ala top mai don lova cholkar tin file thar tlangzar zel turin rom manan siama alien files kan ti mai hi US sarkar noya thilmak UAP declassified zel turte anlani chunzom bok ani tuna UFO file chen khata video anti cho phe hi chu Bible Ezekiel lo mulok vantir kau tanen pokhat ainang view ni nan soi boka he hi mitam tak ril ru la tu le sakholam mi te po an ril ru la tu ani tel bok ani tin Harvard professor Avilo pachuan hengthil te hi khovel dang thiam na alien technology ani le ni lo fia torin zirchian na Galileo project akalpui mek ti asoi bok Donald Trump a thut sociala UFO file chongchang atarlan chu tenghian aziaka inhna ka thuti amangkhan Department of War chuan mipuin anlo thlir le anlo zirchian theinan UFO UAP file te tuna hian antlangzar chhomek zela engkim mai fiata ka tarlan ka duwangin ka sarkar hna hian khovel pon lam thil nung hriat lo thlok vel UAP le thlona mak tak UFO chungchang sarkar thuruk zong ta chu tuna hian puang chuak turin thu ka petoa sarkar masalam ten he thuruk hi anlo thup to thina heng document le video thar te mang hian mipui de chuan enge thleng mek ti chu an maniin ngai dan an sim thei to don ani atia lim takin lo en ula nom ti takin lo clear don ne tin President Donald Trump chuan saya Department of War hian he thuruk hi web page ranpa war.government UFO an tlangzar mek zelani tin asoi bok ani he website a hian thalak le video tam takan da towa ma se khovel pon lam thil nung extraterrestrial an nge ni ti finfian ero chiang takin ala soi theilova video le thalak chau alania trama soi angin
mi puiten an ma nin ngai dan an siam ve to tur ania ti chuan soitang khan hei hi an ron release masak chau alania nakina thilang tam tak an la ron tlang zar zel thon ani hei hi Pentagonin video an tarlan zinga pakhat ania he RC hian 8-pointed star anei niin alanga he thil kan mu rual hian mitam takin vantir ko in hong open angel emo thleng wheels within wheel anti angkha anei niin an ring ngal bok ane apian mang chu khatiang angkha ania ma se offenim angel kanti Ezekiel muang vantir ko ang khatsu anilo tia chianga achan chu Ezekiel muang khatsu ani thelo shimshima ani khatsu pathian nal thut pha wal tu veng tu le choi moi tu nia vana thokol mai tur anilo ti a chianga ni emwangin nge he thil hian he thiang ang lan dana pothi shiat a har lea ma se miin vantir ko ani hi anti huna chuan phim khorangai view do ni ponalanga vantir ko anilova hengte hi tharau lam inlar manifestation engemo ania chuwang chuan tharau sual na tho te po ang zok view ome piana zong chuan netlampang hi kok veka tuna hian Dr. Avilo pan he khovela hian keini chau kan ni lo thei ti le masona ko nga po achungnung ber kan ni lo mai thei ti asoi vela boka Harvard Professor Avilo pa hi Galileo project manga UFO UAP zirchiang dolar takania May kumzani somni parokian sorkar thuruk tarlan declassification chungchanga hian aron enroll na sale bokane nichon he video wa kan soi mek hi tuna hian UFO hi khovel danga aliens nilovin interdimensional emo tharaulam demonic ani zok ngai tu Christian tamtak anom mek bok ane tuna kan soi mek po hi inbum na nasatak peng pakhat he hian mi puite chu Bible khovel in siam dan chanchin laka ashoi peng na sakhop maya he khovel universe chunga hian keni aya fingle thil ti theizo thil nung dang an nge ni ti rin na nasatak asiam chho mek zelani kan khovel chunga hian keni aya thil ti theizo thil nung chu an nge ya ma se chung chu mundang planet dang changa local extraterrestrial anilo chumi chungchang chu tlem te kan en lockdown ha ani heng Bible chang te hian tunaya thil thleng mek UFO chanchin hi asoi fi berin alanga voitam tak tarlan ani chin to bok pathian thuin kan che vela thil ti theina thok mek chungchang asoi hi nangma nge yin longai to la lo thlir sang thiamang che FSC bung rok chang som pani na hian kan buan te hi ti sa le thi sen ani si lo lal na tele thu nei na tele he thim chunga khovel rural tu tele van muna te tharau sual ho omte ani zo ke tin ainziaka tin FSC bu ve khian setana chu eng van tir ko angin ain lar thei ti atar lang bok ane mi tam tak chuan heng UFO alien hi thil tra min chan pui tura local angin an ngaya ma se chu thudik tok lo ani heng thil te ne na ingkung kai na nei tu te chunga thil tra lo lo thleng le chandam na lan zonga new age spirituality thiam na thar sago thuruk lam roi lu na anni dan te kan en hian a chiang le ani C5 zirchian na te meditation ril resorbing na che sang manga heng thil te biak po antum na hian pathian thu atangin mi ruai peng thin ha ani heng thil te hi anom ngei ti hi thil lian tham tak ania pathian in khovel asiam lai khan heng thil te hi lo siam ta se Bible emo man lai mi te thon thua emo chin chiana a om nge arinoma ma se a om lo tun nai kan hun man me ka hian mu tur atam tialin aron tar lang na sata hle zo gani he hi bumna na satak lo thleng tur antichrist le thil ti theina le thil mak dot ne na mi puite ron bum tur le thu pon buwa sakol ka changa tharau sual lo chuak khovel lalte bom tura thil mak ti tir tur ne na ingkung kai na ani ring tu tam takanom bok ane he hi pathian thu changa lataka tluk hlen na peng pakhat po ani thenga
pathian in khovel asiam dan chung changa heng thil te hi soilan no wangin mi buida chuan pathian laka an hnung tolanga heng thil nung te hi thil ti thei jok le pathian aya thil ti thei na nei sang jok tura ngai na te po aum chhozel don ni point alanga ne mi in heng thil te hi bible in asoilan mi lo khovel danga thil nung aliens keni aya thil ti thei jok anga an ngai tlat huna hian chu pathian shiat na dal tu tura thil sang le enjoy moina chu aloni don ne ole kha kha tu na ya UFO le UAP file rang sang an tlang zar chung chang le bible le na in kung kai na ne dan chung chang kan dalan thei te chu nia hemi chung chang a hian enge ngai dan in ei vele comment section lama ingai da mi lo share tir ve do nia tun tuma tan chuan khati zong kha ni e